lo tuni KUKI news in vezosi na bon chaven lim nei vin tunin zong igam sunga thilso dan ho za chom update hin bol kin no hitin KUKI chate May 3 2023 apana in again thei dan no le I ha sat dan ho tua hi ige la hi le mi khen khat chu a hei zong ki ki na hi ta in a hin la mi khen khat na dinga wang chu hichini ho chu SUMIL hei lawa tuni chan ge ya ilung thima cham jing meitei gama kona meitei te a kona iti hungki hin so ham ti pa hi tuni chan ge ya deep cha hi ki jing na lai a hi in ji ichun igam sungwa panmun ila dan hole tuni chan ge ya meitei government in ICHAN ge ya panala amti ho jong hin be hitin ama sapena I topic deuga velo han TKS in state government gi na abole ti hi mo hi in aban le deputy CM losi and dekho kiti hi to melong langa deputy CM pa zo cho hi in aman zong to hi Manipur gamsung boy na ho hi velvet dinga government tip na anei ti ho zong mo ai kin nei hi che ho I het thim theine deule inam sungwa thu so za chum ho hin sei khom diu hin tin tuni 19 March 2026 a hita in tuni a social media post khat kimuki cha ma sa chu printer khanung ki koido a KUKI cha te galman cha hoi pen la hat pen ti a mung ki so pen chu tuni a cha hung ki ta kit ne na hi le ipi ki sei ki tam ti a hi le KUKI cha te galman cha hoi pen la hat pen chu tu a hi tangkhul hon akila tawi tangkhul holanga transfer ki bol tai ti khani ahung ki so ke vet na hi le nam sungwa jong hi lungyal thei ta tampi umoi na lung thim ta lung mi pil ta jong hi tampi um ven a hin la inam sungi ka sai banga system akitup lo je a hi tu ni chan ge a inam sunga ki vai hop na hlasam a hi in mi tampi gamdanga ho jong igam inama cheng ding le panla tinga I ko win khat cha I ko do thailo na pau hi PGM a system a kitup lo je hi jani video a chailanga jong chu kan sein igam sunga mi him ho mi pi ho I mi pi izat chan pi force ta akova iti seida thu hoilo ta mangcha nung ko na dan khau ta I bol sang wa hi agam sunga cheng tu le tu apan la ho hin igam sunga vai hom ho hin a system pai sim tup lew han ko ngai poi inam mi chu hung lei lut jeng ding hi ti jong hi athuma kai to banga iga het thei di wa chu ga sei hin tin igam sunga system ho akitup lo ja koi pen bel ding ham hoi la ai ki so cha thei ding ham ti future mong KUKI chate future mong ei vet sa thei ding lam kai tu nia kingap na thei ki nei lo hi heze a hi mi vel izat I ko wa a hi lo vai le tip na za chom ga na za chom me bol wa thu so za chom bol wang wa hi chi wa koima hung lut lo na pa hi asunga vai hom ho tu le tu a amuna vai hom hon system isem di lo ji o he katinomi nei hichiwa hi za seya khat kinil na ding jong hi umbi ase ka sapo in hiji chun tunia jong hi igam sunga thil dan ho aban bana hin se hoitin ama sapenin meitei CM pan tu chung Manipur assembly ake ho na anei na wa athulu na ho jan hi a chu seminar anei na wa phondo khat a hin bole ti hi mu a hin NABARD hi chi hi tu a hi Manipur gam sunga lunch ki bol ding a hi tai hi chi hi aman hi ga velo chun 3000 na sang thum zanga scroll hi cho scroll sang thum le zanga hi cho ho hi sanction bol ding hi chi jong chu ivet kit na hi le chun rural bowa hi develop bolding growth bolding su hat ding sim phat ding ti ho bo avet hi cho ahi wanga chu thinglang ho khoti ta avet na ahi lo vai le hi ti sim phat ding ti lo
hi chi ho ivet na hi le chun agam sunga hi center a ko na iti sum ahung lut theidem sum kane do theidem ti pa bo hi tup khana hi na to anei ti hi mu a hi in athil tup hi a focus chu a hi le paper na paper target bolding hi chiwa chu 3500 crore lut na gam sung sem phat ding hi chi ho a lawai le gam sunga chamna lungmon na lo ding a hi ti hi tu ne mai te pa mai te cm pa thu phon khat a hi in a logic I pi ham aki gel ai jong la ki gel thei point ama gel da na chu gam sung I cm phat na a hi lo le lam len I cm hoya in ho kisa hoya hi le igam sung chamna lungmon na jeng ding da na hi thu a sein a logic mo mong lo ya thu sei da no hi a hi wa nga chu atup pa chu hoi ta ta I kho la hi le chun sang thum le zanga scroll sang thum le zanga chu hi chiwa ama hon ani do theina ding tu a Manipur gamboina mi pi GENTHEI ha sat na ho zo hi mangcha a sum hol na ding zo in to gon anei jing bo we tu a cm tha pa jong a ki khel na de poi thing hlang le phai cham hi tin cm to ding a hi lo le hi ti a hi pan la ding hi ti lang hi ta lovin tu a hi agam sunga hi I atile sum kane do theidem ti lang project ho bo hi phone do na aboli ti a jong hi mi tampin anoi moi ti jong chu mo a hi ken ne he aban le deputy cm pa hi chi melong langa ko na a hi in aman ana sei ki na chu ipi sei ki ta wem hi chi lucy in a sei na chu hi le zani masalanga video in upload pau chu hi de wa hin American khat le Ukraine mi group anaki mane ama ho se hi masanga pana PDF for training anapi wa hita chu PDF for le Burma gam sunga resistant force ho hi training drone a ko na iti gal ball ding ham iti thal kap ding ham ti ho training anapi na ana zawin hi cho hi India gam sung ngita chu lamhla na nei ji wa Indian government in anamani NIA in anamani ti a chu ina sei wa hi chi ho chu tu a hi chi deputy CM pa hin thu athu phon dan a hi lo la thu sei dan ho chu hoi ta hi ngai su ai la chon direct nga KUKI te men apha lo wa nga chu KUKI te training api a hi KUKI te ki thu pi a hi ta hi pan ala je a gam sunga boina hi ti to bangai thu a sei hi chu hi je a chu hi che ba chong hi ga velo cha thu sei ho hi ama hin tu le tu a Manipur gam boina hi adena danger a hi tai hi chi to bang mi hon thing noi ho training a bol je win Manipur gam sunga boina hi aban le foreigner ho jong hi ICHAN ham khana training a pe in he chi ho hi Manipur gam sunga hung lu nu win boina asemo hi na athu seidan chu hoi ta I khola hi le chun direct ta sei lo wanga chu indirect ta chu KUKI cha te training a pe in KUKI cha te training a pi ho chu Manipur gam sunga hung lu na gal a bolu hi je a chu tu a jong hi tangkhul din mun hi danger mama aboya boy hi ti langa hi thu asei hi chu deputy khat a hi na dung zuya ahung kai tha a hi dung zuya chu hang phong ta direct ta sei nom lo wanga chu athu sei da na ko na chu akap dan chu ki he hi chu tu ni chan ge a deputy CM khat a hi le ipi bola Manipur gam sunga KUKI cha te deilo bola I ki bola mini ki thana chunga kam khat jing zonga ki alo ham tu ni chan ge ama ke hit talowa ei ho KUKI cha te langa deputy CM khat in ei uchal aman jong ipi bola tu ni chan ge a tangkhul mi som ni le khat ki man ho hla do na dinga pan na la theya KUKI cha te mi ni thi na chunga kam khat zonga ki alo ham hi chiwa ko na hi event na hi le KUKI cha te politics wang a fiel momong tai na a fiel momong tai tu ni a nam dang zat dang politician hon thu a sei da no wa agam anam ahu da no to ei ho KUKI cha te langa MLA som in win
political leader in a win khat in aina dal hata jong la ko in aina live hi chi ko hon tu ni chan ge ya KUKI CHATEN GENTHEI ha sat na ito wa zat dang nam danga ko na bol GENTHEI a i umowa hi lo le HINKHO ICHAN ho chunga hi tu ni chan ge i politician leader hon i ma cha sei lo pau hi i pi politician hi ham ti kalung dong ai vote hi ding ding le thil hoi hoi thil pha pha sei wa a hin la ato ding dol tu ni chan ge a i ma cha ato lo pa wang hi igam inamin political solution ithum na wa i political leader ho aham lo ji pa hi ponat umma kisai ti chu neu cha tu ni a melong ho deputy khatnin hita chu KUKI CHATE ngo theina dinga thil khat thu ahin sei do theya ei ho political leader hon IJAT mi hu na ding le IJAT min GENTHEI athu na kam khat iki elo pa wang hi ha sa ki sai na ki sai ti hi ki phong do hi tu hin KUKI CSO working committee ukhul langa ko na condemnation a hin bol naw ga velo hen e ho hin tu chunga mi ni ki that le mi khat ki tong kha a akenga thalchang IJAT ham khat lut na ki zen pa hi che ho thumbo I het no a hin la hi chiwa KUKI CSO working committee hon thu phone a hin bol nawa ase yo hi chiwa 1 2 3 4 pi nawa thu ji pau hi ivet na hi le e ho het lowa jong hi tampi tangkhul ho na to dan ho le thil phalo KUKI CHATE chunga ana bol na ho ase do so point khat na a chu then khogin bai te le thangboi mang hlun kim khong sai na ama ho ama ni thu ase yo so ama ni hita hi tangkhul hon dailo bola ne bol pe wa tangkhul o khur police hon I macha hi chi chung changa investigation bol lo aban le litan hon jong alitan sung je nga jong boina oma litan je nga jong police station oma ahi wanga litan police in pan ala lo dan ho hi ke hon kata san pove litan le ukhur police ho chunga KUKI community in kata san naw izakai akichai tai hizi chun ahi thea hile kampu pi police hon pan nihin la pi diwin tip na kahin bol ve ti hi cho agang theilam pe na hi chewa hi hung ki kumu han lang ukur police le litan police in I ma sa bol theilo pa ukur district nga police hon ama ho mi pan pia na to na ima umlo akiman jong koima umlo in ki hal na chunga akoi lang hi jong le thilpha hlun theina dinga investigation jong bol lova thip bia umova ama ho mi mo pan pi pau hi ke ho ko KUKI community in kata san zo ta po ve hi ji chun a hi theya hi le kangpo pi police in hi chi ke ho gam kai jong hi a thu ni khol pi win ti hi tunia KUKI CSO working committee ukhur hon phone do na hin bol ve ti chu ani na a jong hi a sei ki na wa cha hi le mi thum ha vo a na ki vo a Arjun Paumin lal khong sai ama hi mongko che pu ho aban le tong go lun haukip thawai kho a hi kitnin athum na a cho ai le hu min len kip gen ama hi el hangzol village na hi chi kho a mi thum jong hi na sata vo kit dan oi na le hi chi ama hon thu a hin phon do dan vai kati hi ta chu mi thum lang hi vo kita vo wa a hi wa nga ma ho jong hung ki hin so cho hung so cha wa hung jam do wa hung hing do cho hi lang hele tu a point number 1 a sei na wa thin khogin bai te le thangboi mang hong sai amani ki bol na banga cho hung ki bol mai thei cho ai la athum na sei ki na wa hi mi khat na hi chi het sa wa hin ni chi wa jong chu ga sei ta mi khat a keng ka pi wa tu le tu a hospital a ma operation ki bola a khut ho zo si jong zep ke pi a zep bo pi wa angal gu na san jong ki zep bong a tu a hi hospital a ki zen jinga na lai hi cho hi chi ho jong hi ama ho police
station hop sunga ama ho vai hop na area sunga cho ai wanga tu ni chan ge ya police on I macha tong lo hela hi lo le nga I macha investigation bol lo hela thip bia pau chu tunia KUKI CSO hon working committee ho chun ukhur police ho chunga kalhamon naw a theita poi ka kinep naw zong a poi hiji chun kampu pi police on a gang theilam pe na hi chewa pan hin la hen lang investigation bol hen lang hi chi chung changa thil phalo bol hoi mando hen ti hi athum na se oi na abana alina a zong hi khat hostess a ki koya zep kita ki zep ma hi chi chu center force hole police ho khut na hong ki pedo hi chu koi ham thangmin len bai te na mongnel jang village ama zong hi hita chu anabol ki nu chu ahi le tunia ho KUKI CHATEN mun tena hon het nu chu mini tha pi win mi khat ahing atha go no hi chu hung ki hin so na hung jam do the hi alubu ahin jam pia aso chai ama ho thumbo hiat no cho ai le tu ni a hi chawa KUKI CSO working committee ukhur hon thu phone ahin bol na wa chu mi zan tam akhat na chu mi ni na chawa mi ni hi chawa hi mi thum hi ta ai le chawa hi mi khat hi kit tai chawa jong mi khat hi kit ai le chon tu ni a tangkhul hon eng bol pau hi ga velo mi sagi lang hi cho mi sagi lang hi ta chu a hi le tu ni a hi chi ho boy pi talova KUKI CHATE victim hi na wa KUKI CHATE chunga thil se bol ho hol talova tangkhul ho mi som ni le khat ki mana dam sela ke ha do a asam jang khat jing cha jong pullowa dam sela kinung pi pa chu tu ni chan gya tangkhul hon pau me na ani jingo cho chi wa jong ga velo chan tangkhul katam naw saklong kiti ho TKS hon press statement ahin bol na pau hi ga vekil lo chan jan he a bol hi cho hi chi wa jong ama hon dem na zat ahin bol hi cho ai wanga hi chawa wang hi ei ho KUKI community to kha ta lo pi cho a to kha lo wanga cho indirect nga ase yu hi cho center government hi hen a hi lawai le state government hi nga kiphin na ane wa 24 hours sunga kathil thu mu nin bol pi lo wa hi le ti a hi gi na bol hi cho na hi chawa hi ga velo chen tu le tu a hi KUKI CHATEN ilung han zi wa mi ni ei ki tha pi a mi khat ei tha khial pi zi wa cho kilung hanga infal tu ukhur ichilam pi khaw cha national highway 202 ki kha aki kha pi ai le to again theu cha ama ho hi infala patna ukhur chan hi helicopter service wang aki bol do chula a hi wanga helicopter service chu mi zo si to thei lo cho anei lo te dinga cho aha sa a hi le to lampi I kha pi zi wa hi economy I zanam khat ato kha ai ta cho to a hi chiwa a sei naw jong hi ga veleu chen tangkhul ho mi som ni le khat imat nova a I ma cha jong ki su se lo I ma cha jong ki lo mo a e ho mi ho jong amar kha ta wa hi le itiam khana a hin mat wa le ki he theina ding ti a chu nu pi hon pan anala wa anatinu hi bo hi chi ho chu tu ni chan ge ama hon mi som ni le khat imat pi wa ki zep lo kil ha do ta a hi wanga tu ni chan ge hi chi kil ha do ho na san ge jong chu ki pa thu sei mala nimat pi we ti wa na sata apangoi chu ama ei ho banga ama ho mi ni thian lang mi khat hi ta chu hung lem hen lang hi le tu ni a KUKI CHATE idin mun diu hi ga gel lo chun ICHAN gaya pressure in bol dewa hi mi political movement na political la pan ala dan pau chu hi chu ama sa ju khampa jong chu litan ke boina ju khampa jong chu pastor so helu chala za chalo piu su agamanam hu theina ding a hi lo le thimo achan lo na ding a chu pan ala wa hi ja chu ding khom so ke zu kham khat jong pastor ki so leuta adi poiti na jong di lo na hi ta so min agam anam hu na dinga hi politics hoita a pang homa wa na to hi so tu ni a mi som ni la khat imat pi wi hla do pau
min ki pa thu sei ta ku ki cha te ei phat sei na ho jong tampi chola hi che ho na san ge a jong hi tu ni a tang khul hon hi che ho pau mi a hi I chan ham khana ku ki cha te thi mo I chan sao chu thi mo chan sao aban le highway kha pi je wa hi tu a hi ama ho hin a sei do lo wang wa hi again theu ta a gam sung wa ni le cha ho jong ani ania aman kal ta na ngichi masanga I ho ku ki cha te lifeline itiwa kangpo pi apat na lamka hi chi ki jot to na lampi kha pi ji layu melong honi kha pi ji lai wa chu ki phin na iza nam khat in a bol wa a het thiam lo chu tu a hi ama ho chunga hung thun pha na GENTHEI hung ki satau chu a hi lo wa hi le la hi chi ukur national highway 202 a lam la ho ku ki cha te jong I chan ham khan asu GENTHEI chala a chek nguwa avan ho jong kila jiwa ni ta cho adei de a bol su tu ni ai hon lampi kha pi ule ani kha hela na a GENTHEI dan hi hi chi ke ho lifeline nahi tu ni a hi ke ho student EPP adam low na adam low ho a hi lo le business bol ho government employer ho tu a hi nom ta lam la thei ta lo hi ti lam la na ikisu tan pi a hi le chun koi hamanom sading e ho jong ha sa ki sa chola lam ka le kampu pi ki jot to na I chan ham khat I kha pi wa GENTHEI hi chume ki GENTHEI ma chume a het thiem lo tu a hi ama ho chunga hung thun pha nai government hi nga hi chu ho hi pungka som ni le li sunga ni su thien pi lo wa hi le ti a hi gi na ahin bol hi ta chu tai hung pil do tau chu hi chi to banga thu a sei sang wa hi alang khana ku ki cha te mei te to na ki boy sung win I chan ham khat ke hon jong GENTHEI ka tho pi win nang ho ki tho pi vi ti zo hen lang hile ku ki cha ten ki he thiem zo mai thei chu a hi wanga hi chi sei mala la chu tu a hi ku ki cha te e oi mo wa ama ho thiem ki chan wa hi ta chu aza sei ki no hi chu na I ga gela hi le chun tu ni a hi ku ki cha ten hi chi kampo pi highway jong hi ki kha thei han lang hile mei te ho hin agang ta a ithil thum ho ap do de wa hi ti pa jong chu hi chiwa ko na chu mu thei chu ai la tu hin KUKI Human Right Council ho thupon anangai ki lehan KUKI Human Right Council ho hin thu a hin phon tiang ole thu hai ta hi a sei do ji wa hin a hin la ama hon press masa a na seina wa chu a hi le Manipur gam sunga ki boina thu za chom ta jong le KUKI Human Right Council hon chom khat kanga de wa hi aji chu Manipur gam sunga kiloi khom na lin pe na ki nei kim in demna ahin bolta ji chun hi chi hi phat chom khana dinga KUKI Human Right Council in Manipur gam sunga dinga thuso ki bolta lo dinga hi tia ana seima banga so a bolta lo hi na hin la tu chunga hi chiwa KUKI Human Right Council in thuso ahin bol pa hi a hi le Assam gam sunga tu chunga inam se pai hovin SOO sign ahin bol now MOS sign ahin bol na chungova kipa thu ahin phondo na wa hi in alang khana athu sei ho chu ga sei da tautin ahin la ka ga sei nom khat chu a hi le ei ho hin I bon cha wa KUKI hi vi mar jong KUKI ahin paite jong KUKI vai phei jong KUKI hi chi tha dau jong KUKI azat I sei ve ahin la thil khat hi in bol tiang ole ake zaw lo na ho hi KUKI lo wa I gel jivin hizi ichun tu chunga KUKI Human Right Council in ahin phone ahi ga velo chun tu chunga jong KUKI kiloi khom na sunga nam se pai ho government to sign anabol ho chu akhat na ai ga he thei di wa chu UKDA ahi in HPCD ahi in KLO KLA ahi in KRA ahi hi che ho li ahi ahin la KSO ahi in KUKI in P ahi in I program ho ahi lo le lim na thu ho I sei na wa so HPCD ho in hei kit no so na le ke hei kit so hi chi ki zaw sa kit lo pi so hi chi ahi ze a chu inam sungu wa hi e ho hin mi hoidan I thiem po ve inam sunga pan khom ding dan le khat la khat kil hamon to khat la khat ki pa cha to il hasam mo ve ka ti ji na chu hi chi ho hi ahi in tu chunga bang chu
HPC ho marlanga leader ho hungova inam leader ho jong ponsil sa na ne yu chula anieu ho zo in alhom ho zo in lunglit aken theiwa alien ho zo in lunglit iken theilo pau hi chi lungdon ka sai hi ji chun ki gel phau te kana me te ho ke iki hap ji a cho e si kuki hi pove I bon chawa kuki hi win khat le khat hi ta iki hoi tup lo wa hi le chun tu a igen theina sang wa ha sa zo hi in to na lai de wa hi chan chu tu ni kuki news a neu cha update hin bol theule igam sung wa thil dan ho hilchet na in bol the ho hin tin May 3 2023 a igen thein ho chu tu ni a isu melo hitam kanam me te ho Center for Son in a hu do wa agari a in a podo hi leo tu ni a he May te ten a sang tela kichep na e ni de wa hi tu ni a hi mấy day to chăm na sema nung chen khom kit ding ti ho chun hi chini ho na din mun ho chu ki tha gel kit no fin tu a hi chi to bang second chance na mu ta lo de ngai cham na semin lang hung cheng khom kit lo chun hi chi wa na hin to kit ding pa hi tu chunga pathin in naven banga naven ta lo mai the hi ti pa hi isu mel lo de win kanami te ho kain bai ha no min hizi chun ei ho dinga iki hin so na theule ei ho dinga chamhlat na thei pen chu separate administration with legislature ti lo hi lamdang in ei po win hi chi hi tin la ha tho a inu imano de wa hi ti hi kanami te ho kain tep nom pen chu a hi tuni ku ki new sin be a ngai ho zo si na chung chi win ka ki pa in a bon cha win pathin in phathei na bo jing tau han